turi kuwa kane tariki 14 Mata 1994. Hashize icyumweru cyuzuye neza, ariko ni nk'imyaka 100 y'ububabare bukabije abatutsi bari kunyuramo. Kwicwa uhagaze ni wo musaraba wa mbere, kwicirwa uwawe mu maso ukabundi, kwamburwa ubuzima n'utarabuguhaye ni uwa gatatu. Ibyo nibyo biri kuba. Tujye mu masaha y'ibihumbi 267, 800 n'ibindi. Uhereye aka kanya ni iminsi 11,160. Ni muri 2025. Naho ni tariki 14 Mata, hari kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Insanganyamatsiko iragira iti ntibizongera ukundi idashyizwe mu bikorwa, bigira ingaruka ku kwiyongera kw'ingengabitekerezo ya Jenoside. Amateka yaranze itariki 14 Mata muri 1994 hari ku munsi wo kwa kane. Ingabo za Loni zirenga 450 zisubiriye iwabo nyuma y'icyumweru Jenoside yakorewe abatutsi itangiye. Mu bice bitandukanye by'igihugu benshi bari bamaze kwicwa. Ku rundi ruhande, ingabo za Loni aho kurinda umutekano zahisemo gufata indege ziritahira. Ingabo zirenga 450 z'Ababiligi zari mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro, nibwo zuriye indege zisubirira mu gihugu cyabo. Intera hamwe n'abasirikare ba leta biciye abatutsi basaga 10,000 muri Kiliziya ya Nyamata. Ni mu kibuga cya Kiliziya ndetse no mu zindi nyubako zihegereye. Kugeza ubu abagera ku 45,000 bakaba bashyinguye mu rwibutso rwa Nyamata. Abatutsi biciwe mu Rugarama ahahoze Electrogaze no ku ishuri rya APAS ku Kabusunzu, hose ni muri Nyakabanda. Abatutsi bari bahungiye ku Kiliziya Gatolika ya Kibagabaga, ubu ni mu murenge wa Kimironko barishwe. Abatutsi bagera kuri 95 bari bahungiye kuri Paruwasi Kirambi, ubu ni mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, barahiciwe. Kuva ku itariki 14 kugeza kuri 15 Mata muri 1994, abatutsi bo mu yahoze ari komine Taba biciwe ahitwa mu Kiryamo cy'Inzovu. Ingabo za FPR Inkotanyi zageze Kiziguro zibasha kurokora abatutsi 11 bari batawe mu cyobo ariko batarapfa. Kuva ku itariki 14 kugeza kuri 15 Mata, abatutsi bari bahungiye kuri komine Rukondo ni muri Mbazi, ubu habarizwa mu karere ka Nyamagabe, bose barishwe. Intera hamwe z'Ishyorongi ahitwa Bugaragara mu karere ka Rulindo zabanzaga gukusanyiriza abatutsi mu nzu ya Nyiramana Agnes wari utuye Kanyinya. Bamaze kuba benshi zikabica zikabajugunya muri Nyabarongo. Intera hamwe zateye kandi zica abatutsi bagera ku 30,000 bari bahungiye ku Kiliziya ya Kibeho. Abagera ku 2,000 gusa nibo barokotse uwo munsi. Ku mugoroba uwo munsi Padiri Ngoga wari wakiriye izo mpunzi nibwo yakoreshaga inama abarokotse, ababwira ko bagomba guhunga berekeza i Butare cyangwa i Burundi, kuko yakekaga ko nta bwicanyi buhari. Bamwe bagerageje guhungira i Burundi bararokoka, naho Padiri Ngoga yiciwe i Butare. Ibyo bitero by'abisha abatutsi mu Kiliziya ya Kibeho byari biyobowe na Silas Mugirangabo, burugumesitiri wa komini Rwamiko Charles Nyiridandi, burugumesitiri wa komini Mubuga Damien Biniga, superefe wa Munini Juvenal Ndabarinzi, umuyobozi mukuru w'uruganda rw'icyayi rwa Mata Innocent Bakundukize, agoronome wa komini Mubuga na Padiri Emmanuel Uwayesu, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri Marie Merci rwa Kibeho, n'umupolisi witwa Atanazi Saba. Kuri iyi tariki kandi abajandarume boherejwe gucunga impunzi z'abatutsi zari zahungiye mu Kiliziya ya Nyange, bategeka ko nihagira uwongera kugemurira ibyo kurya nawe yicwa. Ayo yari amayeri yo kugira ngo abatutsi bahungiye mu Kiliziya bicwe n'inzara, ntibabashe kubona imbaraga zo kwirwanaho ntera hamwe n'izibatera. Hagati ya tariki 14 na 15 Mata muri 1994, intera hamwe zisha abatutsi bose bari bahungiye mu Kiliziya ya Cyahinda, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. I Kamembe hishwa abatutsi bo muri Kadasomwa bicirwa kuri Paruwasi Katedrale ya Cyangugu. Hishwa abatutsi bo ku Mubuga muri Gihombo bicirwa ahitwa ku Muhombori.
Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bari bahungiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru bavuga ko bahahungiye bahizeye amakiriro kuko ari ku butaka butagatifu, ariko ibi ngo ntibyakanze abicanyi kuko tariki 14 Mata muri 1994 ntera hamwe n'abasirikari babirayemo bakabica. Abari bahahungiye n'abari bavuye mu zahoze ari komine za Rwamiko, Mubuga, Kivu, Mudasomwa na Runyinya. Bugingo Aphrodis na Rugema Jerome ni bamwe mu barokokeye Ikibeho. Bavuga ko nubwo benshi mu bari bahungiye Ikibeho bahiciwe, ngo ababashije kurokoka ntibaheranywe n'ayo mateka mabi, ahubwo bariyubatse kuri ubu ngo babayeho neza. Guverineri w'intara y'Amajyepfo yasabye abantu gukomeza kurangwa n'ubworoherane muri iyi minsi 100 yo kwibuka, kandi abakifitemo ingengabitekerezo ya jenoside abasaba kuyireka. Mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibeho haruhukiyemo imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside isaga 30,000. Aya namwe mu mateka yaranze u Rwanda mu minsi 11,160 ishize. Mbibutse ko insanganyamatsiko kuri inshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ivuga ngo ntibizongera ukundi idashyizwe mu bikorwa bigira ingaruka ku kwiyongera kw'ingengabitekerezo ya jenoside. Abapfobya ko iyi jenoside yabayeho tubarwanye twivuye inyuma, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, ku mateleviziyo no mu biganiro hagati y'umuntu ku wundi. Ibyo bizatuma twese niyonka turwanya ingengabitekerezo ya jenoside, tunaharanira kubana neza mu mahoro, turushaho kurwanirana ishyaka. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tubafate mu mugongo, tubane nabo, tubahe imbaraga, tubahe icyizere cyo kubaho, tubibutse ko ubuzima nta wububaha, ni Imana yabubahaye, ni nayo izabubambura. Bityo bizere neza yuko iyabahanze ari izabasarura igihe nikigera, ko igihe bahigwaga bakicirwa babo mu maso, abaturanyi n'abavandimwe, ko icyo gihe kitari cyabo. Usibye ko nabagiye nabo nta cyaha bari bakoze. Kwibuka no kuvuga ibyabaye ni ngombwa kuko bifasha abacitse ku icumu rya jenoside komora ibikomere, ndetse n'abakoze jenoside bakamenya uruhare rwabo mu mahano bakoreye igihugu, bityo n'ukinangira akagira inkomanga ku mutima. Kutibuka ni ukwibagirwa, kwibuka ni ukuzirikana, ukiga kubabarira ndetse ukongera ukabaho. Duharanire ko bitazongera ukundi. Nahansoreje mbashimira kuba mwankurikiye. Dukomeze kwibuka twiyubaka.